स्पिच यता हेर्नु सब्सक्राइब है सब्सक्राइब के यो विशेष संयोजनका लागि कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइहरूलाई विशेष धन्यवाद। मैले म्यामलाई पनि स्टेजमै गइदिन अनुरोध गरेँ। रङ्गुरे म्याम यहाँलाई पनि मैले स्टेजमै अनुरोध गर्न चाहेँ। वाग्लेको भ्लगिङमा वेलकम छ। वाग्ले इज वाग्ले या वाग्ले इज वाग्ले। हे गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू भ्लग। सन्चै हुनुहुन्छ होला। यहाँ चाहिँ मेरो भाइ अनुभव र भोलि चाहिँ हाम्रो स्कुलमा फेयरवेल रहेको छ र अब म भोलि नै भेट्ने छु। भोलि चाहिँ गोप्रोबाट भ्लग हुनेछ र अहिलेलाई चाहिँ यति नै र भोलि भ्लगमै भेटौँला। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फेयरवेलमा जाँदैछु। कहाँ भाइ क्लास 8 मा पढ्ने भाइ 7 मा पढ्ने भाइ एउटा क्लास बढाइदिएको छ नि भाइलाई ठुलो बनाइदिएको छु। सानै हो ल गाइज अब चाहिँ हामी स्कुलमै गएर भेट्नुपर्छ। सो गाइज यिनीहरूले चाहिँ मेरो अलिकति कोरेर यहाँ फेरि पछाडि खिच्छ। हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग। पछाडि खिच्न गाइज यो वाग्ले बाबु हो। यसले बनाइदियो त्यो एलबाट ट्रस भन्ने चाहिँ यसले लेखेको हो। यसले भन्दै टिकटक यसले न यहाँ भन ओ भन ज्योमेट्री बक्स छैन। के हो मेरो बाबु फेयरवेलको दिन के हो के छ सेम्युल? ठिकै छ। आज गीत गाउन कस्तो छ? रेडी? गीत अहिले बवालै छ के भन्नु अब। ल कुन गीत पो हो तिम्रो गाउने? भन्छी हो कथा पनि होइन अनि खै के हो पैसा दिन आँट्यो कि के? लेख मन लेख्छु। ए भिडियो बिहाइन्ड द क्यामेरा शाश्वत श्रेष्ठ। एउटै सिग्नेचर हालिँदैछ होइन। ल म नि मामाको मा लेखिदिन्छु। ल ओए 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 क्लास 10 फोन हुने छ त्यहाँ फोन लिन आउँदा फोन फोन हुने आउँछ मेरो चाहिँ फरक हुन्छ है गाइज। कहिले क्यामेराम्यानको नाम भन्छ। क्यामेराम्यान साइन नहुने मान्छेले पनि हामीले चाहिँ नाम पनि लेख्दै मिलन लेखेन मिलन। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Who is also the founder of this prestigious institution. क्या सब जना यहाँ त ओइ भातलेको ब्लग हेर ओइ पराक It is an honor to have you in the program, Rajesh sir. Giving continuity to same, I now would like to call upon yet another dignitary, important guest,
who is also an all-rounder. And also working as a vice principal of this institution, Mr. Will you please be seated, Arisa? We also request our respective teachers to be seated in your respective seats, all the teachers. अलिक मजा लाने भाइ Through your hard work and participation, you have set examples that we as juniors truly look up to. We would also like to express our sincere gratitude to our teachers for their continuous guidance and support, and to our honorable guests for gracing this occasion with their presence. As you move forward to new chapter of your lives, we wish you success, happiness, and many great opportunities ahead. Once again, we warmly welcome everyone present here. मैले म्यामलाई पनि स्टेजमै गइदिन अनुरोध गरेँ रङ्गुरे म्याम यहाँलाई पनि मैले स्टेजमै अनुरोध गर्न चाहेँ मैले यहाँलाई क्रमिक रूपमा बनाउनेछु र आफ्नो नाम उद्घोष हुनसाथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षकको अगाडि उभिएर अभिर र आशीर्वाद ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्दछु मिस्टर अभिर र त्यसै गरी मिस्टर अमन राई यहाँ अगाडि आइ स्टेजमा गएर यहाँले मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु होला एमएनजिला लिम्बू We have Mr. Vigyan Limbu. Mr. Daniel Rai. Mr. DJ Smala. Subscribe, subscribe. So guys, हाम्रो यो फोटो चाहिँ यस्तो छ सेल्फी यतिकै हान्न मिल्दैन यतिकै गरेर ल गर्नु मिल्दैन यहाँ लिनु अस्ति हामी क्लासमा गरेको ए अस्ति हामी ओ मदल देखाएन मदले लालसन चाहेर के छ नलाई मेसी गोट यत्रो छ यहाँ हातमा
सरले बोलाइदिन्छु छुनु पनि एकछिन घोषमा Thank you, boys. Thank you, boys. अफ भयो त भाइ Thank you, students. त्यो स्टप हो हेर्नै देख्दिनस् कार्यक्रमको बेला नो स्टप धेरै समय खान्छ क्या खास न त समय खाने मान्छे धेरै खान्छ क्या खास न त तेरो दिमाग खाँदा के हुन्छ र यहाँ माथि जाने We express our sincere gratitude to Beloved School. It feels like just yesterday we entered this school as small, innocent children. Some of us crying, some of us holding our parents tightly, and we all little scared.
step by step, day by day, school become our second home. We still remember our first class, first friends, first teachers, and even our small mistakes and punishment that taught us discipline. From learning the alphabet to prepare for board exam, this journey has been truly unforgettable. This school has given us more than education, it has given us values, friendship, memories, the laughter we share in classroom, the fun during games, excitement in programs, and some stress before examination. This all moment have started what we are today. We are deeply thankful to our teachers for their guidance, support and encouragement that has always supported us. You didn't taught us a subject, you taught us lesson about life. From all the hostelers, we also thankful to our hostel warden and also non-teaching staff. Their help and care we always remember in our heart. To our dear juniors, many memories in school. This year will pass quickly and respect your teachers. As we stand to say goodbye to our school, this is not the end, it's the beginning of our new journey. We always remember this school in our heart wherever we go. Thank you, our dear school. Thank you. Long live us, long live Bhajan. अब भ्लग ढिलो ढिलो आउँछ किनभने
एसी नजिकै छको र यहाँ म अहिले पढ्दै नै अब एसी पछाडि नै हाल्छु होला सायद यो भ्लग र थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाइ